Omugenzi Mike Agaba w'emyaka 29 akakwata 2011 okwezi oku ahabwa kumutekatekaho kwiba enkoko konka 2015 okwezi oku yiza yafera mu mikono ya polisi omuringo gutari kwetegerezibwa. Kandi omuntu bamukwata akaza mu polisi nafata ukashanga atirwa kahendwe bisya eshaga mekarepo mu misho eshaga mekaretwa ankomo wakamuhendo rukizo rw'umugongo bakamutaho empingo emikono n'amaguru bakatandika bakatera kakapfu ati twakozere na ntubana mbwe n'umuntu yafi ebyo kusayininga enanke je file nyote nkaji sayininga ekikuru twaza kutwara umuntu witu tumuzika twaza kumuzika tubone kuzumu byabwanyuma zagaruka mu office no wamusibise na wayine kubizamu government nishaba ngo wamusibise emuteka amateka arebera abana banje nyote nyine ho kutora na nishabo kuyambi. Bamwe habatura nibagira ngo mugenzi akabatinemize yona yo bushuma ngo kandi kiri kubashasha kubagenzera ha polisi kwemerera mugenzi polisi yayanga. Amatekano gajya ngo baza kwata umuntu etari criminal chairman atekwa kwa nakimanye honka sore kuna gikurre nyuwe nahura ngo bamukwasire akishimuka kakine enkoko bamukwata n'enkoko nahura just tindagambiwe tinahura abantu bakubigamba utumangu polisi bamutawe na RCF konka yabana mwe yabo kandi atarwire tukamwirebera hurire bakamutwara hurire na yishiraho nagamba nawe urukiri cyakuratiwe namugurira na breakfast ahurire ikiri cyakuratiwe bagira ki bamutocaringa bamwe mwindito nk'abaturage ntushasha akuba polisi arigeje shaha tetu ya mbere mazuma aho ku reportinga tuyitaka habwine konka tuyino batashemerwa n'abantu tubashemerirwa bwe kintu cyakozwe Musati bakirana DPC yabwa district ya Rukungiri ecyo kutuntuza embohe kafero mu cyome cyayo ekigambire hweti iburaje rukahinduka turi kutoca ni nk'umuntu na supervisor nayo n'umushanga so ndabaza n'uto cyato kino umuntu watire mayo n'abasebe nabo batayibebo kandi bajya mutubara mutire kureka icyo kintu cyamukwasire akabehavinga umuntu atakwetegerezwa tibakirana nagira ngo mugenzi amagara ge gagatandika kuhinduka kuba mutwira mu cyome kandi yata no kumanajuka nk'enkoko ari mu cyome bakubagambarangu na warebe ikisiga cyo umuntu cyada kumugwera cy'cyome yaguma natera ikisi umutugwe yakisika ariko je mwesika nyanda kubagwera gashaka dano basibi.